mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatori, ora pro nobis peccatori, nunc et in hora mortis Muy bien. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatori, ora pro nobis peccatori, nunc et in hora mortis
¿vale?